Hadin baka kenhun bakar pang jengki pulit balatip kom ka Special Investigation Team lane SIT kala treshitom ban penlong ke jengbut din halor ke jengja sya penyap dusman ime preses im bala nyop ndai senam kerta naga snong nongstoin bat isam lang maidlinti el marshilong absan senam kerta naga snong ti saw kabajah ka siteng med jong ka arplai trik mentau benai haying sa jongki hanongstoin mentaga sengipat ketega kenhun kala lap sai ke jingdong ti jong wei urunar ya ubala subajor bo lale ketega kamriu klau Superintendent of Police ka West Castle subat HG Lingdong ulai thu bagi pulit kila treshitom bat pendon kam la kaboy kabor ban budi ni ketiga jingja bat menta kesengi ke arp santri unailar kila yo ban kemno yo uwei ya ka baki pulit kila subajor ba ula don ketiban le ketika kam WSP ulong ru baya menta ki pulit kempat kwa ban penpau ke kerteng jong tei ubla syakem bat ken sa penpau pat kam hadin namar ka jingto ket kadang ya chakman investigation wilayah tang but menen wilayah Trestom di tak yok bat wilayah kami prime abuse hari ini kes di hikmen ba investigation dong ni kan ya sekemat dong ga akan de pasiso ba ya pemerintah hilang dong ba wilayah kami brio ni sesuatu bumi ni boleh nekam nangkap ya investigation dong ni nanya masa penting bisa kan lah yang lalan yok